Te perlak ni macen asnya paman au chaga bateri mah. Untuk man macen deo. Te ninuan ni laj lezar yo. Ninuan I laj mah. Kate yo pechwa gini. Ini yang gani ga plus mah. Nian henian minus. Gimana? Nian hap peti ini sama. Ini katu debiang di setiap nuan mah. Tepat perlu kata yo tes sama ya. Lalu kuat pita gani nuan ini mah. Te kata yo lai tes akademit wa bes agama. Yo tes chada gani mah perlak ya. Pak yo finan cengai ga ya. Ya, pak tau den hita ya. Pak tau den. Ya. Sindet to ego ta jemut wada tesngok usah sindaman ngam ta pa. Cengai ha gani perlak. Katen wan yo tes ha do wian mah. Pak katen mah do ni ya. Ya fe. Ya. Pa. Sini baham dam like share comment but subscribe mah perlak. Ku belai cibon.